Samo bih podsjetio na još jednu sitnicu, mada nije sitnica. Kada se ova pokazala se veštačka vlada pravila, mnogi su asistirali i rekli, pa dobro, bolje neka se napravi, zamislite da sad u jeku borbe za Kosovo i Metohiju i pred sudbinske odluke, ne znam, u Savetu bezbednosti i svu onu krizu koju smo imali prošlog maja, juna i tako dalje, pokušaj da prođe predlog Martija Ahtisarija u Savetu bezbednosti, pa je to sprečeno zahvaljujući Rusiji, dobro i naravno odlučnosti i naše diplomatije, pa hajte da Srbija ima vladu, bilo bi jako loše da Srbija nema vladu, da bude sa nekom privremenom prelaznom tehničkom vladom u tom trenutku. Sada, međutim, smo mi ostali i bez vlade i bez parlamenta, a u trenutku kada, recimo, Kosovo proglašava nezavisnost i kada nekoliko desetina i to važnih, velikih zapadnih zemalja, glavne zemlje praktično zapadnoevropske i na čelu Sjedinjenih Američkih Država priznaju nezavisnost Kosova. Dakle, onda nam je bilo hitno da moramo imati vladu, nipošto nema vladu, kakva god, sklepajte kako znate, da bismo bili spremni za bitku za Kosovo, a sad kad ta bitka je stvarno u punom jeku, sad odjednom ništa, nemamo ni vladu ni parlament. To govori malo o licemerju od političke elite generalno i to kako prema potrebi vade argumente i kako Kosovo znaju da koriste kad im odgovara kao adut, a kad im ne treba onda ga sklone u stranu.